ia te oi. Su mai, afio mai tātou te au wai whaatas. O mori mawina se aso whaangalunga tā. O le fotu ae, o se moe moe fou I lau soifua. O le ala vaso le a e tauli mai nai, se whangu sua upa ia mai Israel le aiso na tau. Awana e msia le neia manoa matangofi. O le a e mori mawina I fo le ufale mai o whaatusa o le atola au o le whengainga a le atu. O se aso whaamurianga mo oe malau ainga. Aso mua mua o ke topa I le Drill Drop Event Center. Manukau, soifua. O ne misia talong wala tua Samoa ma au malo se New Zealand le Kiwis I la stona I luas forma tase Oktopa I le Malaya Tamaki Makaurau Eden Park. E tolu talonga I le aso e au fia I talonga le bar Kiwi Ferns New Zealand A ma au tonga. O le umbawa pe pou fale I o fisa o le Pacific Easy I o Tawa o Tahuhu ma mangeli. Vai whaatau nei loa sau tike mo oi malawa ainga lau au whaingalwenga po lau mafutanga. E ale e kale sia malangolango lau tua Samoa. Moniswa mtalanga wala au le o watu se lau o tasionono o telefoni maasani o le lua fitu ono fitu iwa fitu faa o le lua fitu ono fitu iwa wan faa. The Color Shop in Mataia can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Mataia. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Ja, va fera e tūri tui te liu mai ai o le tātou porkarami. Kau a veri ka komaka upori lau fionga vui o le ala matua I o uke ia. Wa Sofia li le kakai upo kere ropo ni virus me o fio Sofia me o ngore. Voi ia o Faleafa me. Yo me la hackers o kakai. Fa fo ke longa. E fa toi voia. Fa perisi ka voi la usa ka la ka mai ka ko me le nga. Anyways. Le to marcha su time u tonu na uma fo. Ai o le mea ngula mai lo fio vui ia pe no te fa tula te tala. O le ua o a ile me le ka kaunga faia. Walu yai. Siatai le o sa uda pai vainga. Ana fa pe o o ngala kali le. O kaya o da ngala kulo o kali le fam kala kia. La so fo lo ke alo eso eso lo ia. Fo kaya. Ja. Langa tusa ua avelo ua tali ke le sanga ngasala. Awa avele ma me pe ua ma ua fai malum mo le tali. Ke le ato tangata. Au mai sa o lumal falfengal bank. Luala me lai mo fa peka ui wanga ui. Or kala nga lawa mama ai tamai ti lawa le fia fengal wenga. Ba ba ila la faing. Ona ua fa pengi kak wanga ui. Oi falfengal bank. Por sa pe. I ai po feme po la se me po se fa misa po la. Wale anga black makai ile afoi. Il falfengal bank. Wale anga ai makai il falfengal. E fesilingi ai fo le fa maong yo tamai di tono langal bank. Anga oa ula ole kinga. Ia. Lela foi a quala o kala pen fo pe. Ia. Kaiau o walu su ese lo ia voi lai fa mau. Ia. Lo foi a malo wakali. Fai lo la usu. Fai la usu anga ile leo. Ale. Mal makanga lueng. Langa lewa bakulo wakali ile kikele lo semia. Abaksu su. Ma fai e ku. Onga ile kala fengai. Kele me ele o sol kula fongo lo wakali. Ele ma se mianga kelo. Ale o bakso su. Onga lo bakso su pe se criminal kamiki. A ole o su el po feo ele ka sa fa ele fam talanga maka. Alo, fa te o ba ono tato taimi. Ole kele yo mata upu te nau tau te fa soai. Le ngai linka nga ile tusi le wa umona lena o mawaina mai. Ale fionga faltu fo ile o vaili. Mamai. La ua maua fa amanianga o te fa vitai. Kau fai vili mai ai ngol faletua. Tu lo le ta wola tu sua fa le fa fonga mai. Tu ngane o le faletua
vala au mai te au to fine o vaile na vala au mai te au tau fai fa fika ke ila vai ngai nga wo fai tau tusi ya ai ole la to vili mai ma so te mai asiata aua ke popole nga mako vili langa ko kikia mako kau wonderful mato I confirm mai re fionga fatu la wo ya au malo sa on late kusi so it's a waiting time ole ase respond mai ya malo now tau lunga le tato fa so ma proclame ole ase mea i ngai kai mile la pela pea ole ngor ma kanga wenga le lei bui ke fa me melo ai e pele le loto Auapa'au now it's heated the rumors o rumors me ia o hearsay e ole eyewitness le wa mai matulanga if you were still in a force or even till now what would be the next step e kaunga fighting e mi o tele tala le matu o inga e faile matanga luenga mangal luenga mamefa wala se me kaunga fighting e kai e siata e Lau ka lea kuia uia i tō vai vainga, peo na uwhai atu. Ang wha pea o whainga malo o te le whainga malo lai tū mai teimi ne wati ti lua i eile lapla pea o le matanga luenga. Mau le to iei fwese te tunuinga e tangata o le matanga luenga mar komisina le ua whai mai lantari. Pau ale afo le whainga me wha pea o koe restructor. Ko restructor le fa ia le ofisa ato. Le restructor la vai e sau tangata tonu e sau fai o ia o decision maker. O ia na te whaia tingal koe ku mai ngal wengal matangal wen. I le mea sa a maka mai le matangal wen te mi au ia nei tu a ua. Ina ia koe so solo le lei fai unga fai. Male le sia mea ia te au ia, ana toi fo i al matanga luenga o le leo i le tutotas. Nice. I le pule ali i ma tamaitai komisina ma mai da tōgu mo i tō. E lewe vesi wa pela tū. Danga ua e uro le pawa le tūlafun. E mwhai funga me milo le tūlafun no i le pawa. Manga ia kia. A tō titilo ia ia knu la bola langi pe o fiki wake, kainga fiki. O fiti e la ko ami. E ma la ko force, police force. E le tu, e koko kasi le a foi, leo fiti. Tuto tasi le ami a fiki. E lango le ami. Anga i leo. E le ngaluenga fai. Na olo le teimi vai le apani i le palmia fiki le ngalokangi. E le fai akul kumalo a be o usa palmia. Pa kofu. Ma lo si tu la fon. Kofu ai kongore o papa. Langor independent e kuko kasi le official le. O le fa mai al komsinga o le arrest mai al ex prime minister le sei we el fa le kong. A mai ko kong we fa se suenga. A uma fa se suenga a fai se suenga fa mau. Fa pui. Ave le kula el ko. Sau le ko da fa pui ale. O le fa msinga le ame ko. Ala so solo le fa ngonga luenga leo. E ala o kula fu. Awalanga ye kia uia o so vai. Alo le ko restructure le official le leo. Ale ko fa fo ia le official benga ye por kuko kasi. Te o pau. Voi. Masalo ole nawa o te lai au pau le tūlanga monia tauna ia ia. Ia tauna vai ia. Il taimi le ni a siata mar fa funga mai o tatu tunu. Ele o se vaenga la le fai kom sina mal mtanga do. Leanga o le oi lalo o Auapa'au por kiki. Wo politicize le afo ko finga le o makanga do le sale va pe. E pe on sa no le uso. E va tu le swafa. O no winga. O kai be o kaunga kula il malo. The government of the day should ask questions. What's going on? Yeah. Lan mele kupu. Ya. Ong faila ia leo se. Pilo inga. Male kom singa. Kai ka ia le kungu. Miskao leo. Ya, ma commission officers. Na konga. Umai lu mol ole lo wa fongole. Ma fisiringia. Ya mkusa okulo ye. Wa msalo I kongu ho ya le e o mai fina ngalo ol miska. O leo. Pe
ole lang olai mga kuai olai ko kasin maka ngal ngal ole ila lo Mana ya ala my points no mai ya. wa so ye pe ko I think ole ma ya se si fa iunga o mai komisi ba komisi nga oilo kamai ole discretion komisi nga la fa i va ai me umangi au mai no ma fa kunga ele ai ma se si alo ese ma fa kunga e o foi ala se si fa la lave ye fa kunga nga ya ele ve a ko mangai pero mi ska fa lo fa la lave e no kamai a mangai era ve ai mali. ya la ka ko ba ngai fa kingo ngai fiki la mai ko kasin ka nga ele ai bela o ye ongi si o kai me e manga on ka nga ngai fi mingoi al fa bla Ke hole pau. la fa pe mai ye mai o por que No winga la ole pa ngala vale no winga la a fu fo ila tatu tu fa pe wala ngale usa o mai o mori mau wana nge e ma fu nga mu fa ma ka mori mau nge la ngor mori ko ma fu e mori o ma ko ru winga me o mori a fu la ia ole fo ila tau mai mar sua fo le komesina e mo mo tu na ro longo winga o kanga ka umai o ka usa idi Au mai kung. Wala nga wala kung ngay mo evidence. Wala kung sa kung. Au mai ku la fu. Mai kung sa ku sa pesa ba ya fik. Pesa ko kung or force po me sa ye. Le e ke sa lo ka o ko me mu kangal. Ai sia. Dan ngay le si lunga ko ku la fu. Al tu la fu. Botto tawa ma lo va dai wala vale o ki ar fiku o ki va ku tanga a fai tau te mana na o to e mai o FP share lan pokalan a no fila share ta to pokalan fa malu luak ma kwa yo ma ko le loar me nga so fa fo se e mai nga ya ta to play mia ma ki de ma salo o ngisi ko ya me ai o le boni fa malu ma fa te lo fo vui e fi ko lo ta to a fe lo o le o lo fo nga ya o ta ma to yo program me to ya ma Blue TV o la vale le umi fo yo le fa ta o le malanga mai ya ma wa va no tu langa uma fa te tele lo te lenga pa o le ka su erin ka ko le vui a le pa ko le ka su engi se filosofia ko ngol me le su e a le sa fa ia unge ia pole a le te lenga ya Auapa'au ya e fa tai e tu tupu matangi le wa e a nga o le a nga fu or ka ko fa ma iki a fa wo le ko ngu fa ngo su anga wo kia a makaruang fa ko ngu na ruma va le mana ya awane o tau stau le po malafo ke le fo ia o sai ma fa pe mai o le ama no a fai o le mo me o pas ia o nga se matala langa fo Desa ole. a wala lua a tu wala la u ko sa fa ile si bo ke longa no fo si le si malo le ko ka ka fo le ka mi lo ma kami la u fo ai u malingi no ma ka pe sa o le ri a u pa o mo ya wa mata tu tai ele ko exonga io e la wear this uniform with pride me se fo fai ngola no tonu ko program per tau ya le vanga no fifi au ni tele to mo le fifi shel tatu program fa tele lo fifi voi me se fo lo to fa pau au makua fa kali mai ro fa le tua matausi ia ulu a o mi tatu program ya sala fo le umi ya on fa me do indonesia tatu wa matau ya fa ma se ma le tau to mali ila fo nga va tele mana tu la vaia mar fasoa o le fasoa la vaia ale por kalane e le dei vanga le fifi fira le so taia la fisinga ko makaya io la fisinga ko me kilo me mari fa o me lautala o la va un ka me se me fia sa uruma ia la nga ile story la fia fa au le lengrusa mar me la ye to no proclam ia o la so taia po sa mo po ingi ia o le me so ka o me nga pe ka uma nga foi la nga foi ngai vui so i fua ma ia ruia le va ko le Se fua. I whaatalo whātu, i le swafa manu i su kiriso, ia i lau tofa asiata, ia mara tu swata u whapenau tau whiangai ai, i le tautua a le Bluwave TV, o awina tuai le Neipo Kalame matangofie, o le TAUTAI A'E. Ia vi ia le tua ono o se avanoa matangofie o tuina mai, e whasoa ma mole tuai foi, se whamalosi mai i le ekalesia nei a le Universal Church. Ia wo tau whatasi malau au na whatawā ia waatfunga. E moli atu se upu whamalosi i tu tonu fo i ngā luenga o lo whapenao na ngā lue le au na le tua ia malau whenga renga le tua. E tau longo ia mau atu pia whape o iaini whawhita uli o lo whengai molu wola Faleanganga. Ia, o le nei tū la,
o te whiwhia whalau loa atu le Universal Church, ma Paul Kalame ua whaatatitia i le vai aso asau nei au Roma, o le ai o le vai aso muli nei, o le taimili nei, o lo whaasalalau, ma losi tuai. Ia le sauninga lea le awhaia, o le all answer event, ia po tali uma, so o se tali o lo e mana umia. O le event lea e te tau o na oane e misia, lea le awhaia lea i Manukau, e le Dewdrop Center i Manukau. Ai, o le event lea, e tele mea o le a tutupu ai tutonu o le sauninga lea. O le a e tau au inai le sua ua uma na whapa iaina mai Israelu. Ai le ngata i lea, o le atau nuu mai ai, o le a whaau whale inai, le whaatusa o le atola au o le tua. Di tiro fo le fionga pa ia le tua. Ta tonu e mantua ia le tina ia hana. Ioi. Hana o le tina e pā. E le whanau. Ai, o le alamen tupu ia hana. Nā alu hana i le the temple. Nā alu le malu. Ai o te tonu i na le malu. O la iele atola au o le tua. Nā alu hana ta talo ma whaalata lata i le atola au o le tua. O le alamen tupu ia hana. Na maua malen tali. Tali ele tua. O na olai ai tu tonu le malu le tua. Le atola au. Lae fiu ai le mamalu le tua. Sa whaafofonga fo i le tua i le tangi ma le olenga. Wha maonia a hana. Ioi. E hui lea na titilo tu ia le priest. Po le taitai le whaife au. Ia. Titilo atu po lae mio ngoi ngutu hana ai le lopo le ale le mela tangi hana. Ai le loa au ele priest le. Olai ole hana i le tua. Olana o lenga tangi. Ua le mawhai e hana na tau ave le tinga ia ma le whata wemu, ma le whai. Ma le tele o le mata ngā ua whapenao na ia māsiasi ai. Aina maua mai le tali e hana mai le tua. Ia na whaapupula ia i to tele. Le ito tono le whionga pa ia, na iwa na tusi ma wha mau. Le wawenga na tupu ia hana. Ina iwa pena o na maua le to teli, o loo iai le safa po o loo iai, ia le mawhatianga le pe o le mele tupu ia hana. A whapeo oe o loo tupu ai le whawhita uli le na mau ia hana. Su mai lau wawanoa le leile nei, e te su mai ei, tātou te whaatasi, i le aso le nei o tali uma, awa o le ala wa fesili o lo e mana mi o le ate tali o lo e sa ilia. Awa te mesia. E so su mai datou whaatasi le aso lea. Ioi. O le a whaamanuia le tua, o le a tali le tua, e tusai malo mana onga. I le suafo Iesu. Pea e tantonu. E whafonga mai i le whaasalonga lea. Mo nisi whamatalanga. Coming to you on Sunday the 1st of October at 5 p.m. at the Dewdrop Event Centre in Manukau in South Auckland, the former Vodafone. A day for you to be healed and experience the power of God for yourself. A day for the miracles and wonders of God to be done in your life. Now is your opportunity to receive the power of God. Join us for an unforgettable experience. It will be more than just any ordinary day, but the beginning of a new life. You will also receive a free bottle of blessed oil from Israel. Don't miss this unique opportunity to experience the miracles of God. You will witness the entry of a replica of the Ark of the Covenant. A day of miracles and triumph for you and your family. Entrance is free of charge.
Io ia na wasi sila ni yai i le no fuanga e whatino ai. So, o lalo o lo wha salau o lo wha ali atu le QR code, ai mana o le stala lo no fua, ia po fia nisi lo wainga. Taimine i tauna le stala. Ngā le scanner le QR code, ia, ona whapena lea, ona e alu e whatumu ia le form, tusi lo ingoa, ia o lau email, o lau telefoni, ia, peto fia lava nu mela lo wainga. Taimine tauna le skala maua le vanua nei, te iwa tumu, ia le maua sena fua. Ma, a e fia maua, o le whangso au foi, o lau whangso au, e maua fua, ai, na o oe ai mawhai ona e alu te tonu, a le skala lo fua, ona maua le lo whangso au, wau te tonu o le mele a whaile event, e tu inatua i e tau, atu awa tua i lo au, lau whangso au, e maua fua, pe afa pe le stala no fua, te latu o, ona maua le lo whangso au, Ioi, awana i misia, le stala taimi nei manu o maule no e le soafo Yesu. Ai, whaafonga mai i le tautinonga, po se moni mau fo, se tasi fo i o hanga, na mau le tali i le event, ia po o le event na whaia mumua, sa susu mai le tangata le, whapena na mau le tali sa tau sa ili, whamanuia i le tua. Ai, whaafonga mai i le tautinonga le. Sa le Faleafa sa moa o lo ingoa o e seta, ai o tele i ulufale mai i le Universal Church sa whapea ona whiangai o ma telo whawhita auli tono lo ainga i la whanau ia whapea fwoi o na lavea fwoi a o male se tase o le whanau i mai o le tino o le utama na laiona o la asia mai le Universal Church o na sa yaini whawhita auli a te ia i le ona soifua maloloina o lona ola soifua maloloina ia o se atama sa maua o ia i le mai fatu sa whapea no sa ili so se mea lava sa whapea no walu i lunga le internet e su e ai se fofo ai o te le iloa e iai le la ale e kalesia le nei o le Universal Church i nei o tahu ia ai o te le i sau ma o sa ili i se tonga fiti mo si atama e sa whapea foi ana maua au li tele mai sa o whianga iai o au o stangata e sili ona mai te tonu o le matou ainga ai au te whawhetai lea lofa o lea tua wa whaia a wala e ala i la utama sa whapea ona mai ma te sa ili i se tonga fiti wala au atu i lea tua ina o tangi atu i lea tua e whaasino mai se awala le lei mo au e mawhai ai ona malolo se atama ona o le tele o whawhita au sa whapea ona whai mai tangata o te alu sa ili fofo i tua e fofo i taulasea so sa whapea ona mato o le ai lava se swinga toi lava ina o mai le ola se atama se o le ala lea na lai na mato ulu fale mai te tono le Universal Church i o tau i le lua afe ma le iva sa mato awai te tono le kalesia. E o mai la li taimi nei, o te whaftai lea tua, e vivi whai ia e lo loto i lea tua, ua whapea o na manuia o ia, ua matua nei, o whaingaluenga, e o whaia te au ua le aise mai. Vi ia le li i whaftai tele lea tua, whaftai sa moa mo loto awai mai, ia whafo ile vi inga ia te ia. Nei la o te wala au ina tuai, ma le whaalo ia te o tau, si o atinu upele wai ie o fia maua se fisosoani ma liu mai tala mai au o loo iai le tali mo tātou i le aso mua o ke topa i le lima i le afiafi ma liu mai matala au mai tātou au wai i nei i le mele sa iai le Vodafone mua ia o nā la whai iai la mātou event ia e te whapea na receive na e tau au ina le sua au o man whapa ia ina whapea foi ona e pa iatu i le ato la aua le atua. Ia e whapea na sui ailo o langa i le sua foi Yesu Keriso o te whai aile nei mo mau ma le nganga whaftai lava. Amen, amen. Ia le nā, o e whaafonga ane i le tautinonga se tasi ua whamanui i le tua. O e le te mana o mia se tali. Au e te whaatali. Au e te whaapea o se i o le vai aso lea. Ua leo te lese taimi, o le aso sa nei, lima i le afiafi. Aua e te misia, lima i le afiafi, tā penga le leilo ainga, a whapena e alu le lotu le tai au. Aua e
Iaisi me whaavelave, ia tāpenga, ia nofo le e pukulo wa manoa, ma tuuro taimi, awane emisia i le lima le fiafi, tātou te whaatasia i le sauninga le ia awane emisia, pione e whaafonga i le tali le tua na whaia i nei, i le tele o tangata malato moni mau, whaamanuinga le tua, whapenau na whaia le tua i lo wolanga, ai aua la nei emisia, ai susu mai tātou te whaatasi. Ia, au te tautonu, ua ia se tali o te tautonu ue maua foi, ia se fesoswani o lo e mana o mia, ai aua e te whaavaivai, a whape te mana o mia, te vili mai pe vala au mai, vili mai le numela o lua tasi, lima o tasi, lua fitu tasi, mo nisi whaamatalanga, pe whape te whia loa atili, le aso le event, ia mane no whanga, pe a whape te le o maamalama, i le tele o meo lo whaalia atu, ia au te tautonu, i lo se mea tau whaamamalama, o e loma si le whia oe leo lo e whio mai papa au nei New Zealand, whaingo whio na e maua o lo i tono mantukau, ia i le Dewdrop Center, o le a whaatino e tato event. Ia ai momoli atu le whaafatai tele lava mo le avanoa, i le au aunanga, a le Bluwave TV, i le whionga le whaatonu, ia asiata, ia male lato au whingarenga, whaafatai lava mo le nei avanoa mātango whio e tuina mai, ia e whaafatai e te fo ia Samoa, so o se Samoa, lo huapenauna mai mo mai, ia ma whaatasi mai le tato po kalame, ia whaamanuia te le atu le tua, i le whai ungo na nei aso e ngā lea o whainga malolonga, ia whapea fo i la tō ro whia ngai ma tiuti mga luenga le nei taimi, ia whaatasi le tua ma pui pui e te oi, aro e whia ngai e mga luenga, ia tātou toi wheloa i atili, i le sofa manu malo Jesu Keriso, soifua.